Palen Police Station की मनुंग चंबा मनोई कुकी विलेज दा थोखिबा बोम पोखाइबगी थौदुक अमदा यामना थीना सोखिबा अंगांग अहुमगी मतंगदा मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ना टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दा फॉर्मल नोटिस अमा थाखरे कमीशन ना थाखिबा नोटिस अदुदा यामना थीना सोखरबा अंगांग अहुम लिनस हेमगौ हौ बाइते चही तरा एलेक्स गमगु सई बाइते चही निपान अमदे ngangumang hawkip chahi nipan ase private hospital amada ICU da leiri soklaba angang ahum masigi matang da district administration na angang ahum gi hakjang gi phibam phagatna ba achubada ahema betleng sangduna thabak paikhat kadabani masida nantana Ayushman Bharat ki makha da layeng bada phangliba kanaba sing adu phanghanna bawkhana gatabani Commission for Protection of Child Rights Act 2005 ki makha da commission na thariba notice asigi matang da numit 15 ni gi manung da report ama pirakadabani hai